Inggolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pag-abangan da, tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya? Nagado a maikat, isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. Ay, kat nairanamat siguro nga isot napili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day ti alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y, irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga road ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag ye asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dadi ka lang arud tumangad iti barsangan. Day tapala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apakya asawa man Kaanun to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo anak ko. Dito yun at talaga ti pagnaedan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat jay kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda jay akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid aya nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat ng agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga road, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado.
Ingga. Apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan ama bangles ti katay dayjay. Ta saan ama ukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kaninin yung asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruam mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruam mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin mo tangiwak mo Anya, naawatam jim bagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan, sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko, isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agaradawan tay. Amuna, isunti ng sublat iti arado ni uncle mo, tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang nga. Isurum nga agsao, tasaan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal? Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana, tanasa uka, tarabit ka. Bayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagareg. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Bayat? Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayatatag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya.
Tayo ton malpas mo ti panagaradom, agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Alang araw, panawan kan bayaw, tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang ni testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysa wenod wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inum na jay? Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin san. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan, iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagat pay. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasindan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakderdan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mo't laeng no dan bukod yung apagtaengan, anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod, bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na? Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito iti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da.
Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditoy, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga iti agbalin akatugang ak a babae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wan tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito, kasla awan tattao. Adaw ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito, ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas tati kayat di anak yaw. Ditoyak kanungagpas nga ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo no adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikuranak laasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso ang pasensya andak anong alawangwak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Itibarkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay san ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay-kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuama kun ti kastoy. Napanan manan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsapa rimwar. Oray at kay-kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo launa iti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ija babae. Anya ita ti mas kay-kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no addaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, Barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka amanugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, Barok. No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam akad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay inapapresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babaya manugang ko iso nga imbagak iti anak ko nga ipanawnan iti balay mi. Bimawi ak nga rod iti lalaki a manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kankwana. Alakastan ti gayam mo Mirna. Alaga gayam ditan ti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam makablaawan kayo amin iti naimbag nga orasyo kat salamat iti kanayon akaaddayo. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Eva saan napud no anagan tintay drama nga makablaawa mampay ni Jello Encel dita Batangas, Richie Kalimag dita Hong Kong, kan Jovelyn Leoncio dita California, USA. Kastiman ti kunani Kabsat Eva. Dear Manang Biyanang, natatangan nga dayo ngam siyak tinakyasawaak. Dimtang ti kanito anabori nga kiti relasyon mi, iso ang nagsapula kiti trabaho kat immadayoak. Kat bayat ti kadda kiti adayo, ado ti saan aninamnama apasamak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Ala, pimintas ka ang naggapoy jay syudad ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat. Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtadla iti igatang iti para ijay balay. Ay, mayatan At least mangtadlat ta. Saan kayo amaawanan? Tada trabaho na. Unmat kat di ngam, basta. Agbabawi ak anak asawa iti lakay sika. Ni, apay mat. Nasingput samot ti asawam. Idi damo itad na amin ti sweldo na idi kanya. Ngam idi na amuan na nga agsusuwala. Imutan nakmateng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan matla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Kat ano sa mo na, tadan anak yo. Ay, isirreknak man kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mangbantay kadag iti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man jay katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isirreknak man kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam? Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lang ti masurot. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan man friend. Kaya't ko trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mat ti sweldo Sige, tagdamagak to nga rod, friend. Sumurutakkan kan iti panagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay.
Agbingay tan iti abang. Makikuyugak kan. Sige. Sikat ti makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na nagitang nakta. Makaumat ti agnaadlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kayat kumit ti agaliwaksay. Kun kayat ko ti makatulong ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talo la abulan. Kayat ko la apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwarta ka. At least, no mga bakak, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay ti kasta. Sana nasaya at ti kasta. Palubusan nak ngarud ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jak mat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na ngarod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang. Isupay laang ti mga sikaso kadagiti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan dita nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton adan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan. Paggudwaan tantuan niya. Paggudwaan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko. Inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amayat ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat di ka madanagan. At da gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may istambay. At dadagos trabaho mo, Eva. Kun nga rod, iso thank you talaga, friend. Basta say atan ti trabaho mo narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Lani, promise. Pagawidem kit den jay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kayat nanang. Nakasapol ngaminan iti trabaho na. Pampanuynuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn. Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na. Tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, nakayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na. Kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan, Eva? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Makaliplipat kan sama ngaminan, Eva. Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Daytoy man pay lati maitid ko, friend. Taimpaw it ko ngamin ti kwartak iti lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ano sampay to'y sangariboan niya? Day talang ngamin tinagbatin. Pasensya ka pilaang, friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale,
bumawi akto no maminsan. Eva, agriin kan. Aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo? Ay, adda, ay na. Ay, yak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak anairuam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo, ngam di mo pailaan mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamanganak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak matan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito Bulaan nakmanin, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo Ado tinapipintas dito Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. Ay, thank you latan, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alam TCP number mo, Miss? Ay, oo na. Day talaga niya. Sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturugan. Sino ay data kayo inawag mo? Di asawak. Aywan, rumwarak biit lani Ni, papanam ka trabiin. Adda lamapan ko isabat iti plaza. Adda ngamin inlakok iti online abadok. Kat adda manggatang. Anya? Apay di mon maipabigat. Saanen, taag flight ka nun. Italaang tiwayana. Ilakmon ton tiridaw. Agtuktukak tulatan no sumangpweta. Nagturugam idi rabi Eva. Di kamot na ure ang nagsublin. Ay nasa anak anaturog lani. Inawis nak jay bayer ko ang nagdisko. Anya? Sigud ka di nga mamom dayta? Wan, gayam ko iti FB. Pinagusto ako na taag flight nga minun. Aywan, awan pailat maitad ko share ko iti abang Taimpaw it kun ti sweldok iti balay mi. Nakaliv nga min di asawak. Tanasakit ka no ti tumeng na. Ay, alakot na. Anya nga ron nga Kinuray ti share ko iti danong kan kuryente. Awan pailat maitad ko, friend. Saan na bale, tabalasang ka. Awan paggastusam. Saan nakas kanyak, adda pamilyak. Adda anak ko apaggastusak. Iso asapay ko matamaawatan na, klani. Kasano, Eva? Adda tayo bulbuloda ka, kwarta? Wan, ato'y Nangibati ak iti allowance ko. Tapno adda pagpletek amapan agtrabaho, Ryan. At yamanak, pasensya ka na. Gipitak namin ita. Sana bale, tano maalak ti kwartak, bayadan kan dumat lang. Ikan kanto pa iti kwartam Agyaman na, Ryan. Ngam saanan, nakababain mo. Basta ikan kanto iti kwartam. Iso nga anusan nak pala itawan. Tane, di da pa yung amin binayadan di impautang ko ang kwartak. Ada kwartak na inutang da. Medyo dakil mo't agatad Umdas apagbalay tanto. Ha? Apay kasla naklaat ka. Di ka mamating ay kabalay kanto. Agpaarami dakto iti balay ta. Basta di nakisuksukat, Ryan. Tano siya, nakasaganak amang panaw iti pamilyak panakin ka. Wen, di ka madanagan. Si ka lang ti babae iti biyag ko. Eva, agawid ak iti lugar tayo. Si Kangay, di kagawid? Ay, kwa, adda trabaho. Ni,
Holiday matitidwa nga aldaw. Kasano ko mga da trabahom? Apay, di kay ag-holiday? Saan ka nung nga, Rod, Lani? Iso ajak makaawid. Agkat agpawit kay ti kwarta na kita anak mo? Ay, saanan? Tanagpawita kun idi na minsan. Sige nga Rod. Si kapay lati makaamo di ti boarding house ta. Uwan, Lani, di ka madanagan. Taagdalusak tubayat ti kaawan mo. Nagawid ka mo't gayam, Lani. Jay gayam mo ngay, apay asana nagawid. Ay, ada ka no trabaho na, Mang Peter. Iso asana nagawid. Awan san ti panawon na ti pamilya na. Taol ti mo umawag di na maaramid. Ha? Ni, apay, saan nga umawawag ni Eva kada kayo? Saan nga Rodan? Ni, kunak ano da kayo ti kanayon na kainawag na itirabi eh. Kanina ko nanapay nga ipawpawit na amin na sweldo na. Isong awan maititid na share na iti boarding house me. Anya? Ne, awan mat. Kat no manipod nagtrabaho, awan na pulos inter na. Aniya? Sika, apay adi kag-reply iti chat ko. Pasensya ka, Neva, hani. Makios-usarak lang amin. Awan tayo cellphone ko. Nangikam nga iti cellphone mo. Nakasalda nga ron. Nagkurang amin tinted mo kanya. Misa kapilitan nga insaldak ti cellphone ko. Nadaman kiti kwartam intasakaan. Ha? Hindi ka matanagan. Agbayad aktokin ka. Numaalak ti kwartak. Siyakto matyagastos iti para ka data. Ala nga, Rod. Rumwarta no madamdama. Tainta sa kaan. Naimbagman tanagawid di boardmate mo. Nawayata ita dito boarding house ya. Uwan. Holiday ngamin. Iso anagawin. Inton bigat pa'y asumangpot day dyan. Iso ang maturog ka manin dito eh. O sige. Basta intanto sa ka anti cellphone ko, hanya. Uwan, Ryan. Una yung tikas nga aramid mo, Eva? Nagisangpot kay ti lalaki dito dagusta? Magkukwa. Sino day ta lalaki? Ay, kwala ni. Urnusan nyo man tilangayo. Nagalas ti tsuranyo. Apay nga aramidem ti kasto, Eva. Di ka maasyan iti pamilyam iti lugar tayo? Pasensya kan, Lani. Ngam di mo lang amin amo ti stress ko iti sidong ni Peter. Ti amo ti tao, nasingpat. Ngam kinapudno na, kabkabilan nak dayjay. Anya? Kanalaing asumao. Atiw na pa iti babae. Iso apim manawak iti balay. Pimanaw ka tap nagbirok kay ti kasukat na kasta ka ti? Lani. Pangaasim. Sarda nga mon ti kastangar aramidem, Eva. Sinaamon day ti lalaki. Lading itak, Lani. Ngam ayayatak ni Ryan. Iso tinakarik na ak iti pamatag. Agpinpin natag kami. No kasta nga ron. Ladingitak. Ngam nasaysaya at la pumanaw kan dito dagus ko. Tamalas iti pagtaangan ti kastangar aramidem. Agpinnasen siya talaangan, Eva. Di mo't makalagi pon jay asawam. Di mo't agawid daun. Kaslamot adda ijay abrodan. Tadi pa'y agawid daun. Busy ka no iti trabaho na nanang. Apay, saan ama ilaw kadagiti anak yaw? Yakam mo ay iti na dyan manukang yaw. Ay, sus. Nakabirok sa muton iti nangisukatan na kan ka anak ko. Ha? Saan ka butbut ngayon? Ngam awan kastay agbalin ka anasipot, anak ko. Di ka unay agtaltalak ijay asawam. Tanay, kaub-ubingan na. Kanadamot itsura na. Kan idi pa'y laeng anadlaw ko. At dasar sarampiting jay asawam. No lalaki ti kasangsangon na. Ha? Nagsweldo ka, Neva. Un, ngam imbayad kun iti abang. Anyamot ten. Manipod limasin kay ti boarding house. Awan mo't mait itod mo kanya kon. Un ata ni, nagnina mo ti abang. Sabali pa'y ti bayad ti silaw kanda no. Sige, mapanak nga rodan. Papanamon nga eh. Kunak man no umay ka dito'y boarding house ko.
Saan? Tenak pa'y agsingir iti pautang ko. Kaano ka nga agsubli nga eh? Makitan to. Makitam, di husto jay atap ko ijay asawam anak ko. No kunak to mga mingken ka. Impatag ko'y Diyos to ti asawak. Awan na mo ka nagkurangak ken kwa na. Ngam apeng inaramid na ti kastoy kanya. Nakasapulan iti ubing ngam sika. Iso abay-bay amon. Lipat amon. Dagiti latan anak mo ti ipatag mo anak ko. Bay-bay amon jay balang kantis nga asawam. Umayak man, friend. Ne, Eva, ay kumusta kan? Sumra ka? Pimanaw akong iti pagababangak, friend. Tawan pagbayad kun. Diyak ngamin agtrab-trabahon. Tama di ti bagbagi. Apay, anyat sakit mo? Kuha. Again awak, friend. Anya? Jay ka di lalakim ti amatin inawam? Wala ni. Iso na lang ang tapinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita kanya. Anya? Agawid ka na. Agsubli ka iti asawam. Agpakawan ka kenkwana. Bareng maawat na kapay. Mabainak, Lani. Kan mabutangak. Ang mga noan niya ti aramidan na kanya. Ay, no kayat mo makikuyog ka kanyak inton bigat ta agawid akmanan. Agsubli ka kit iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Pakawanan na kumapitan. Aklo nagtinagbasulak. Kat pagbababawyak iti kastoonay. Nailaw anak. Pakawanan na kuma. Oh, Ikan na kumapay iti may sagon daway, Peter. Pakawanan na kuma. Ipagpagapong kuma kadagiti anak na. itata pinanawan na kan ti lalakim ket masikog kabayan sa kakundi subli kanya. Lading itag, Eva, ngam awanen lugar mo diti pusok. Huh? Mapakawan ka. Ngam di kan maawat diti balay. Tiyakon mairusok ti makiden na iti balang kantes akasken ka. Isa pumanaw kan. Peter. No kasta? Agawid kan iti probinsyayo, Eva? Wala ni. Tawan mo tanti sa bali apapanak. Di na kun kayat ti asawa. Ay, anya nga ron ngay, awatam at ibunga ti aramid mo. Kasta talaga. No dakas ti mulam, awan na sayaat nga pitam. Isungaklo nam tigasat mo. Wan nga ron. Agbabawi ngam naladawan ti amin. Mala, an nadamta si kugmo ta inosente dayta. Agpatibker ka. Pag nakmam, ti kasta na pasamakan ka, Eva. Inggolakay. Agawid kanundaan di dito'y balay. Kadwa na ti asawa na. Agnaedan di taoy. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado ang maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairanamat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramidan dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day di alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di taoy. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awana yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na.
Sa bali laki nga rudon ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat ti biyag asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga raw, agsusukat ti lugan da. Numaumaan da ti lugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat ti biyag asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuen na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak met idekin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dani ka lang arud tumangad iti barsangan. Day tapala agpaaram tiyan iti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa manay. Kaanon to pay ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yun talaga ti pagnaidan nyo nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid aya nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Adu dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas jay manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas diti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit. Saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulima. Jak kaya ti kasjay aklase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbaga am tuman di asawam anjay. Ibaga masurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimok na.
Surwan na kumamot ti makiistorya ah. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo, nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimag, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ah? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam. Masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Sana bali at makipulapul mo't kada tayo, nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo day jay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan, Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruam nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululi magkalatan. No adda kasaritam agtungtong ad kalatan. Suruam mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kahit, anya ko matibagak ngayong bakal. Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang haasim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwak mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrag ka Adan ang kalinggawan, tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada, wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, may nabigatan, tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang aya. Isurum nga agsao. Tasaan nga agsasaw day jay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika ti maibagay akad kadwana tanasa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuykuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala, no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Mayat. Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panakaradom. Agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pagsatik man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagsat kami man ka ni bayaw ninyaw. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysawan no, wala siya ting glass. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya? Apaya nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inum day jay? Ay na talaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka dyan manugang yun. Ay, nagloko mat na dya abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita ak. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartek mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabait.
amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adamo tasan ngagsasaon. Kung naktumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya ngay, dinalaka nga ron mayawid di baginan. Pasisya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magna ninyo? Nay, di matagsawa pulusan iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong tiyarak, saan magayam? Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pay. At least, uray na ulimag, ta alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginan ang Apulos. Kababain ti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano ag tungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysaya at la lumasin dan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat metlaeng na dan bukod yung pagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga Rod, bye. Asinaw ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na? Adda kanon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang. Ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga agbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wan tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring matibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may.
Jak kumakayat ngam kapilitan. Takas tati kayat di anak yaw. Dituyak ka nung agpas nga eh. Ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo na Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Iso pasensya kayo. No adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klaasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakbat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Unay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay san nga agsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kay-kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ijay istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Ni, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday tala agid-idda kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ni, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklom day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo ngaminan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, bet. Parbangunem pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak. Ti madi, katong parparbukay ti sarita. Dayta ti madi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayan. Nagsaparimwar. Oray, at kay-kayat mo saan? Paborito mamanugang na jay. Kunam akayat mo launa, iti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chismismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali na jay babae. Anya ita, ti mas kay-kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni Anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. No apay kinayat da jay anak ta, ket nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitagpay sumay na saan ngagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo no da papanan na.
Man makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod nga agpaiso na nga anak ta. Saan abali at addanubyan na? Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adanadlaw ko ginubya na bakit? Anya manan. Kaslag padadamag asan nga agdigdigaw. Tila sasawam mo't agtal na ka man. Kati sumad. Kita amjay buok na. Nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyar jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akong milyo. Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbanglo ka mo't. Kauray mo sika. Naangdod ka mo't no daduma. Nayusan mo ta. Jak ipalubos nga umang dudak. Basit laling kaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyang dud kaw. Limot nga guryo nga anak ta. Tarak nun na tiyang dud na. Iso ang nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road tinakarik-naan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Saan lang a road na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot nga ibagbaga ti kasta. Makarengreng ka, milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami ni lugaryo? Ay, masiyanak mat kada na ng kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ta agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabaalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ate dumanon iji balayo. Anya? Mabalin ayam at ikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas namot lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang nga dagi parents ko. Ibagak nga makiasawa ako niti mabiit. Anya? Unuhaan. Uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismo santo matlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ija balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikati makaamo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Ada yung unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayaw. Ngam no kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaamo kayo nga rod anak ko. Wala nang. Dito'y balay latan. Tano maadan kamin to iti oras, da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Wan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala nang. Kahit kaano nga raw ngagsasarita tayo, tapno may saganaan mi iti inam. Mangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon, saan tay pa ilang agparte. May mayat no ada maparte. Di mo ngamin ayaban amin at tao agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Aginuma sa asawam mag, saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. Bakit kasano? Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw anak ko. Goryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya.
Anya, ni nagbayagan ngay. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti 6 uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kanon to pwede tangay. Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kasla useless ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katse kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan tapno maaladan kan. Jak kayat maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod Sikati bahala, Goryo. Nagbayagan ngay, nunton umay pala atawan ti panagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anay ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kan ni Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust into nag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kunak larang kasar kayaw nintun umay abulan. San pa'y gayam. Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil natatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kun ka ni Berna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang around. Ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. Ay nasaanan, makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Goryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito Ha? Ni? Manungay data. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itod ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kayat kayo mat aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman nakarod alolit. Ken ikan ka pa iti turon. Linutok matlaang da ito Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon Alakit din, awata mon Goryo. Inton bigat. Suman ken lunggan isa tilutwak. Umay kanto manen ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka, Goryo. Nay, nakabangbanglo ka manen lulit. Papanam. Kat as usual, inak manen aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manen. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibyangan yung mat amin makita yung. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, nuniguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At danubya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawan. Alanganin day dyan, nanang. Anya? Anyat amuyo nga'y, amangan no agbabawin to ni Goryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mula unay nga kursunada ka kan ni Goryo. Kadi na kalangarod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, hindi pala ko mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singuryaw,
Ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Puno kaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, ta gatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan insan. Sana problema rita. Anyat serbi na ngagkasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibaw ta kiti birok ko di abroad. Nagpurgo na kaon tanay sumalog matipiksahan. Wala insan. Kasta talaga. O sige nga Rod. Gatangam amin ang nagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Guryoan niya lulay. Pagbiyahe na kano jay lugan a ginatang na. Business-minded nga minday di aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan. Kahit kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso inton agasawa kamin. Ay agtala ka man. Sana tilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kun adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Uray man kayat ko para kun kano di nakamot kayat. Kayat nak, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka atay? No type na ka, di pay lako mga inaram na ka. Basta, marikrik nak. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin ado nga minen ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman ken putaw ngintad nilulit bakit? Ha? Lukasta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjay nga aramiden na. Ay ket oray malugi ditan basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursonada kan ni Guryo na niya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tan ni Bernaket na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, saan da paymot ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya, dalibri a merienda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan banana kyaw di balay. Tila may itid na. Ay, no kasta, kras na kadadya nga babae? Unsa?